Ane gadai ke bala Jesi Shah swang wei unong Sudan pakerteng Yasir. Kalau yang Muslim nadu dang rit lahikai ban pulih ya ke Quran. Bala pa skul ya haga skul Muslim. Kenang baun yo ban penlai jingmut sapang ke Quran ndai tungnya senyap. Jadi jing pelajar ke ke bala. Ulaya tu usekraya udai ubreu babha udai ubreu badan buram. Udai tang mau ubreu ngai Kristen. Haga ta ke skul. Ban ngala isi ya namar ngaperkhat ke Muslim. Ngadei uba khambha ban ya rei u khambha ban ya isdang ban syoi man la kasni bangi wan cha skul ban ngilaya kut haga wei kamit ngidon kam ban penyap ya haga jingdum haga jing kriet ban ngilaya haswa ja ban ngilaya dan sangut ngikeu halording ban ngi ap ya hangta ban na kham jingai ni yo iya ka toslai kawan ban ge jing syai kala nang wan hajan Syajam jangi ban haga minit bau dan haba uding ngirin set ula yam bar ula perta ngila pen kedia ni kekti bar kerja ula sedang ban misnam ban namar ula sedang perta bar kerpat ngirap ngaset aga kti jonga hagi sintu jong kumta om don kasu ban mi no kumju kumba penjap di kilang bro hitip kasuki bar kita ki weiru kira ya syoyu nasngau sarong sibon namar ngalale ya kabadai nagam tau Allah pitip bau kuat ban sngau bhai bar kensan umla syu ban ring mesin ban ngim yo sngau syu ya kasu jo ngila eno yo ta haba deng gajing im bar gajing yap ngila lai phai no misai ya ladi ban ngila duai bar usikraya uklam wan syu na klam yo isyo ya yang ngala kha ba la pen he pen san ha kaloi muslim ka ba shib ham habadang kena ipa jonga ilaya lam yanga syaka Quran school ngadang dom tang pras nem kerta bad ipa jonga ilabu yanga hangta kilai khap yo snyo jonga ngalasyong haga saudong usyik ngalasyong habadang jongka baladon kajing ya keren ka bajrong baha lapen bor ban ken mau ye ke Quran ka wei pe ke jing dia ka wei pe ke jing bakla ka balale haga jing keren kan wan thik hapedeng ka khle jonga om sya ban yam namar haga dustu jongi kaya thu sinrang jukde ban yam ngalayam man lakabit bad gelaju ong yanga bab hidai na ka kondiam Islam bad dei na ka tagadao bangi yele na ka benta jongka hidai ban yai ne aka ngalas dang isi bad isi ya baro ki bomdai ki muslim bad kham kerbang ye ki jiu kumta on dalapan khle iladi ban le bad yele na ka benta Allah haga jihad ndrai man la kamit abang lathia ban ngala penlip ya kalai ngam tip ayu kan je ban la dangan yap upara arkme jonga ula sitam jun badu doktor ula yathu ula jan yap labu por ya utang habo arsni baun sayap bad je haga wei kasngi lawan arngut kibre ki koptik Kristen kidai ki koptik Kristen wei naki ula kwa ban khule yanga bad habang la yo iba don uding na ban ngalakan ran ye ngala keti ngala ong ngamla ban pendai ngamla ban keta ye kiti ban keding na ban hang tau la keren hanga yo sneu ude khna upang ngila ban duwai de gumta jobu batang namar ke jinglong akor ngala ong hoy ban kilai sedang ban keren haublai kumba ubre ukren halau parloki ong ablai sneu bha ban pen khia yo neu khna ka minit ke bagi ong amen uda ukhna ulapai ki khmat yo agasin ke banangkong haga sauta yang ulas sedang kikti ulas sedang keren ulas syong hajing tia bar ulas sedang yang bar uta uwe ubaduai ulas syong bat nga bar ula ogna pitip ke ke kamba basisya kadai ublai ukwa ban penkelai ke dadu jopi atau pingai yu jisu bau dang im ban ngala ong hoy te marga kum ke hikai ke Islam ublai ulas simno syabnang ya udang im unsawan pa hakawe kesni barula ong hanga namaru im bila ban keren ya kata kala pen kela ye gajing im jonga sijunom bad habang la persyang ban pulih ye gajing tho om don bandu ban don kam ban pendek nga ban ye gajing kala tang dengan beta ki muslim nasdang ban ye gajing dei habaya syam yu jisu nga ye gajing kasam nga ye ime ipa nga ye ki imlang salang jonga bad habang la kucing ban yu jisu ukupa jong ipa jonga bad ipa jonga kilaya ong hanga
mem de shu ban long ban ngi kila pen long ye jing lai on pep kila khot ye berlok ban ye long ying kila wan ra ye senduk yap shalom jing pep ban kila ong ukhun jongi ulayap ban pen benayap klem kalong ying na ong hau blai shanu midan ngalayo sngaw ye kasul ban kan ni kasul kala keren hanga mitip haga jing pep ya kegerteng latho kegerteng jomi mitip baga jing pep kadai ke bathli ban ngalamut ka ai bar ga jing pep jo ngaru ka thli ngalai chaga Egypt haga sin banangkong hadin bon snap ban ngaladon haga pastoral conference bar uwe pastor na Sudan lawan senga ubalarang bab ha bar ubalai nyuli ulas dang keren yang nga bar ula ong yang nga nang do philawan ngalaya tho ha u ya ga jing dia baro ga bangala syam haga jing im jonga ulas dang yam ngata bat ngala keren ha u balai phiam bar ula ong hanga phidang kan mau yang nga ga gertang ga jonga ga dai sikraya bar kan san ngala kan mau ya u kasin ka bakhado bangayo iya u ka dai haga jing dum jonga mit ngala yo sngau kan san ka ruko mau la berta wala kata kalalong ahar pusan snem kensan ngalayo i ye ka kti bala ka dia bat ye ka kejat bala ka dia ngalas dang yo i ye kidak ka bangala penlong kadaw yo ngalas dang dap daga jing sngau le ran ngalalong ubru basdu tam hoy ngalalong ubashir kai kumta usikraya ula pai shanga dagi kmat sa shisin bat ula ong ngayasin namar pila isi palat yang ngalaju duai barobor na kabenta jongki ula pli ka Bible haga pinit ula pli ka Bible ngayo iye ka kertang jonga la tho haga sla banongkong ngala isi ya u mau ula duai da kabenta jonga haga tagas ngi ulai kendo banga ula ong hanga wat ashwa bambun sedang ban berkat yang ngala berkat sepang jomi tu i ya kita kiba isi ya be